Reka dukomeze tubasuhuze tunabashimira kuba mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ndetse mukamwahisemo channel yacu akaba ariyo mugenda mukurikiranaho ibi biganiro. Twabibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mu by'ukuri n'ibiganiro bikurikira nabyo mujye mugirirwa amahirwe yo kubimenya. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kubabwira amazina y'abantu binjiza amafaranga menshi kuri YouTube ndetse n'umubare w'amafaranga binjiza buri kwezi. Uva mu mwaka wa 2005 ubwo YouTube yatangiraga, abantu benshi ntibibwiraga ko bashobora gukorera amadolari, amamiliyoni n'amamiliyoni cyangwa se amamiliyari kuri YouTube mu kwezi kumwe. Ariko uko iminsi igenda yicuma, ndagira ngo mbabwire ko ubu ibintu byahinduye isura, aho abantu benshi babaye abamiliyoneri, ababiliyoneri, abaherwe kubera gukoresha YouTube guhera mu mwaka wa 2005. Ndagira ngo nkubwire ko niba ufite YouTube channel, kugira ngo yemererwe kuba monetized cyangwa se ko gukorera amafaranga kuri YouTube, ugomba kuba ufite aba subscribers 1000, ukaba ufite amasaha 4000 bita watch time, ubundi ukaba ufite na AdSense account, ubona ugatangira gukorera amafaranga. Uyu munsi rero tugiye kubabwira urutonde rw'abantu bakorera amafaranga menshi kuri YouTube ndetse n'umubare w'amafaranga bakorera. Ariko mbere yo kujya kuri urwo rutonde, reka turebe kuri uyu muntu witwa bamwita PDP. Uyu PDP mu mwaka wa 2010 yatangiye akorera amadolari miliyoni 7,141 ndetse n'142. Hanyuma mu mwaka wa 2011 birazamuka aba miliyoni 18,754 ndetse n'amadolari 192. Bigeze mu mwaka wa 2012 atangira gukorera amadolari miliyoni 30,674 ndetse na 480. Hanyuma ageze muri 2013 akorera amadolari miliyoni 42,999 ndetse n'amadolari 107. Na mwaka wa 2014 akorera miliyoni 55 ndetse n'ibihumbi 466 na 728. Muri 2015 akorera miliyoni 68 ibihumbi 355 ndetse na 870. Hanyuma muri 2016 aza gukorera miliyoni 89 ibihumbi 751 na 708 birumvikana n'amadolari. Urumva ko kuva mu mwaka wa 2010 yakomeje kugenda akora, hanyuma amadolari cyangwa se earnings bigenda byiyongera. Hanyuma rero muri mwaka wa 2022 turagira ngo tubabwire urutonde rw'abantu bayoboye abandi mu gukorera amafaranga menshi kuri YouTube. Uwambere mwita Ryan Card ni umwe mu bayoboye abandi, dore ko ubu arimo gukorera miliyoni 36 z'amadolari y'Amerika, ugereranije zaba ari miliyari 36 z'amafaranga y'u Rwanda akorera buri kwezi. Hanyuma uza ku mwanya wa kabiri ni Dude Perfect we akora miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, wagenekereza mu mafaranga y'u Rwanda ikaba ari miliyari 20 abona ku kwezi. Ku mwanya wa gatatu haza witwa Anastasia Radzikaya ukorera miliyoni 18 z'amadolari y'Amerika, ubwo nawe ugenekereje mu mafaranga y'u Rwanda ni miliyari 18 zigera kuri konti ye buri kwezi buri tariki 25. Hanyuma ku mwanya wa kane haza wita Let and Link
ukorera amadolari y'Amerika angana na miliyoni 17.5 wagenekereza mu mafaranga y'u Rwanda ugasanga ari miliyari 17.5. Ku mwanya wa gatanu haza Jeffrey Star ukorera nawe miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika, hanyuma wabishyira mu mafaranga y'u Rwanda ugasanga ari miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda abona buri kwezi, buri minsi 30. Hanyuma ku mwanya wa gatandatu haza wita Preston ubona miliyoni 14 z'amadolari y'Amerika, ubwo ni miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda abona buri mpera z'ukwezi. Ku mwanya wa karindwi haza PDP ufite miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika, ubwo ugenekereje ni miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma haza Mark Priya ubona miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika, ubwo birumvikana ni miliyari 13 z'amafaranga y'u Rwanda abona buri kwezi. Hanyuma ku mwanya wa 9 haraza Dan TMD ubona miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika, ubwo ni miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe ku mwanya wa 10 haza Devanos Gaming Corporation ibona miliyari 11.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tubashimire mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu, tubabwira ko ari byiza gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo izi nkuru zigende zigera ku bandi nabo biyungure ubwenge, ndetse namwe inkuru zikurikira muzibone 5 kuri 5. Mwakumwe na Protein Rushimana, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.